Maria poisa ka armada ka jatma Amerikan piutat hakrem jelang Lesing laban keli wala dangim yo ya kejual. Balai ke Amerika ke Shun ya ke Iran. Kani ke jing Shun jong ke Amerika ya ke Iran. Kamdei kang mentah. Enrei. Kadai nadu ki paus nem mensua. Kidan kidau buri jong ke Ri Amerika persya ya ke Iran. Henry kadau ya ke bayati pagba kadai baik. Bagairan kapan kanya ki kendon jong ka yuno haka jing yadai bat ka jing syong syangan jong ki bor nuklear. Kariran hadu menta meni kadang day kari sensyar dan bor. Ngiwi agani ka jing yaki hapo Iran kabadang yad hadu menta. Daki pawajar ngut kiri upay ba kila syasyat ya pasro. Daki hajar ngut yaki bala syakem lapasi yaki. Kabar kasyong House Supreme Leader. Kamir kakakwa ban kelai ka sensyar kadar. Hairan. Kairan kadai kari Muslim. Kanu katai samla ka bomriam ya gijingriam Muslim. Kata kadai kabala syak penyap lupa. Daki hajar ngut syak tembor ki Kristan keleng saudong keruiran. Bat hajar ru ki basyak penyap manusia. Kajeng syakri belai jong ki Kristan hairan. Kalong kaba hadu kata-kata. Kairan kahaba ka top 10 na kapartay kumkari kaba penstomben ya ki Kristan. Om Syaban translate ya ka Bible haka ketin Persia. Om Syaban yalap ketin belai haka ketin Persia lani Iran. Ban ya thukana lani yakran syafangu belai bat kinong Iran. Kata kadai kajing penkeng ya ki kendon jong kariran bat laban syak pasila ni syak penyap. Kadkum kekbor laong daki hajar ngut ki Kristan kila syak penyap hakani kajing ki. Daga bakeno badai ki Kristan ki ba penship. Badai ki Kristan ki ba tang ki mos. Badai ya kani ka bentakan bakari Amerika kasyun yap ya ke Iran. Kata kariran kanang perking kanang stick. Kataru kajing kela Kristan jong ki Muslim hairan. Kalong ka bomlak banyo man kesi. Wat habren jong bani kajing ya umsnam da kilak ki Muslim kila kela Kristan. Bat katkum karipod laong badaki bunteli ki mus. Lani ki jakam maneble jong ki Muslim. Lai syak penjat bala syatan. Hakani kajing ki. Kajing ya umsnam mentah Iran kalan nangjur Henry namar badla af sendan ya ka internet. Kumta omdon syu menuru badang lak bantik. Lani bandang yui. Nalor ka USS Abraham Lincoln. Menta saka armada ka jatma ka bahe jengkerui Amerika. Kalapai sya West Asia. Ban Maria poi sakani kawai ka jatma ka pahe bat ka ba isyar kay kyut hat bat pus ukam yanay krok ringko Prime Minister kiran hakat tonel kabadon hakan nong ba Teheran kunang pet mami ya kakam ipa hatonel letiaram ong makam yanay Supreme Leader jong ka Iran. Kumto masud Khamenei kun balai jong Ayatollah Khamenei un simti kum Supreme Leader basipor jong Iran. Kad kum ka kubor laong bagajing yakan athab deng ka Iran bat ka Amerika kalanang jor. Kisipay Amerika kilakot sa kasan po wajar ngut. Rengkat bat ki jingken ton tiartma ki kat kendai teligi bes. Ki badan saudong ya Iran. Ka Amerika kam trek ban sedang.